Kwezi watukufu, mafundi watu, wababa hatu, wadada hatu, wanasho hatu, wanama wanzani, mlo hondani nanyi mlo bondi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ti kusudi emasihu ya lewe yanu ikayao komori risanga si masihu nelejio linu hunu ulaya je rirangowe hamara ya miso kabla ya himiadi ya hatu. Tikusudi jarongowe mara ya miso kabla ya himiadi ya hatu bangar jo waswili. Abange abo rahawando jalala, rahamonjo jarengwa. Tijomea ni haraka, s'il vous plaît. Haina mndu ya beshe wandu wajue ezaljiri nezilio ili haina mndu yake makini watukufu. Yabonga mumeyoni haraka ruma 30 secondi. Haina mndu lona mndu ndaye yabezia mbeshe be mhimu tido ukari rongo we mhimu do kandu wa ishie. Kati haina mndu kochuka ufanya izo ya ono maslaha ni izo ya aminio watukufu. Abonga mjomdansi ni nusu dakika. Haina mndu ya beze ya beshe mndu waikayao ya mndu ndaye ili washinde wadungeze nuko tuchukua uzambabanu. Ba karisina wakati mwinji husu emiadi ya hatu nembwana ya hatu. Hutukufu wa hanyu haina mndu ulona mndu kairi ya mbeshe am contrôle 30 secondes après rire bismillah randi 16 habari za hatu. Message ya jana idungo haku jazakumullahu khairan bamu ibeshe ya wandu wenji na izo ndizo ranzao wakomori wa ile weze ngizo zontipia. Nasuka mengunisa nubasi wakati yori andisezi habari. Kartina wakati mwinji anadakika washashi wa utumnikani mbabizandungo zale ya basi. Naam. Utin lena mdrom tukufu aba haitha. Kwezi watukufu maisilamu mawatwania tijabanu njeni mabieni ya uka emiadi ya hatu maudu biidhinillahi karim. Ezenogora zamba na mwishendo zonu mabia oni wanu do watukufu wakomori wanazijana waona uka entia hao irora wajitoa filia wadailie entia hao. Wadailie etabu, etaba mwenje, etaba maji, etabu ya msomo, etabu ya unon, ezenogwezo zontipia, wakomori wanu wajitole. Shanga mwambie nindongo, kabla ya rane jamnika neza nyumeni, randilo usiku wa jana watukufu. Esirikali juu hanganzo ione, wa usukana masiwa, ione mafundi, ione makomersan. Esirikali ke jala alangwa ona vertige.
serikali ke jalala ngwaona vertige mchu wale lo mono majanvi marindi ola mwenza shonga ola ulonzuani ola msujua bala haka urongole nga mjo unambia yao ola uparatoni mzuani ola ya mbeze nongo pia ngizwa njema haka urongole ya ruma esheni ya dunia komor dunia news awaka urongo wa haruma ndogo za hewa hichi na mangalie bwana ola owalo daona mnambie mahala ka urongole ola haka urongole ya haruma sheni ndai van inule loka urongo sha inu habari za komor do partage bwana we yaka urongo haruma komor dunia news awaka urongo haruma indini ya hewa hichi ilo suala na kanza mnabielo ngamtade nilo gose bati ono fundi ya kaurongo wale lo ya ukarielewa na rihadisi haina fundi ikayao hajaban lelo na mdoto wabo wa Komori haina fundi ujoka hajaban lelo hajamba ukana rielewana serikali wa ripromete ilo jishenzi daba jina haramu likorompe wao haina negociation yo fanyishi halelo mazofera na wao yoti negociation boma la ba madisha wa wandu waona kama jia lembi wajangwa mabio ngena mabezo manzao no ili mziye zengo zatu zanzo zifanyishie maudu bo wajua ya uko mso haukurudia ejawa utijabu atukufu ransi mahaba pitali watoli kole ze twabia zijiri yo yao basi yabo emrujo jale lo baharini bakisha zilera no wakomori uso pareni wadaima da ya hao emrujo jamanu rekai commerçant rekai fundi rekai chauffeur rekai notable rekai n'importe qui ujo jamanu usko lelo bari bakisha zilera na ukawakomori pia waoneso utungu wa hao bahi ujo jamana jambe serikali wa repropose ya wakubali zoranzao rare jaso tere waona ilo jishenzi pede dada bwiti hauka engazala kana umushiliani hakaneze tuzavira pia shakaza jojale rabakisha zilera ya jiambe nga manzori hadisi abunge watike mnahara mujorite zamanu amina nimwambia oni bana watike mnahara mujorite zamanu Karim Abilisi ngofanyo izo abdala gwa yafanya 2024 ze voti urenge esheni ya hotuambia blokele dabalinu shaungwa bokuturongoa shango bulio ya dorongo oikatu fanya haziki media inumba ya azali ya ipua o ido hambeze nogo Bukarim ngono hau na waende bewasi kartoru usu watu washuka pareni weshi wanafanya hadisi za shuna swara mavareni mana ule una swara tumesafanyisha bushini ule una swara dongo wasika tukope madhabi merde yale engi wavo mtu asike yabo Karimu kuja kondane awatoze video zinu abongo jouer jeu ya kina haramu ya kishenzi dawene bwana we hauka wede dhamana wede mudiru wandu abango wanzo adai hurengeshe ni yaho unikengwa yinu na banunga mhambieza kodi baka kuna unda mrihambi banunga wandu ambao ngamndumilwa pia ngamparo mu ni kwa riali no ni kwa credit wallahi ta wallahi shangwa jodo fanya sambla wamba wa mareteni wa mdumizani wa mboni telefoni wamba jao shanga wambaiza na ruzamvi wadu ali yodaona nyi do arambi yao Karimu ewe lango tukamba wala ngufanywa hazi hatu wala ngufanywa azali hazi ya ukandwa tisopare ni bazila zitabia za kinaswara hauyo udasa ya hime ya chea one zichuka ufanyishi hama udu ya filme basi ulemengu waone wakomori waone ruwano ndani ruwalo honza Karimu Banu ngojitatazo halafu rengendi na hunike emshenzi wala ya dorongole wakomori abongo fanya unafiki na zinu ngabo wandu wallahi warambia ozu wa mtima nyinyi yoti pia ezo ngobisifanya mtiono kama karturongo sheke sheni ni haho haweke continue haho wedo amnika wallahi ngabo wandu wambao wenji wambao Karimu we mengoni mwandu wa jouer ya kishenzi gono jiso mtuani ngabo ya jofanya habali ede uno inde opposition chau Wanuwe imangawoi ya kautambe azalide ya hunda weyaka ukadana wandu Hurambu wandu ya ukema utowai inumba itungo ni kwamba hindu ile insituange ndano goda zivi no
udaza wishezo ngamba obala wandu wakomori Bukarim ebanu ko tsabu hoda no komori Bukarim ebanu kutuona wana nyo wa fomo barini pia ebanu kutuona wandu wa izo zontipa kutuziona Bukarim tiwambia yokana journalist haina zilio yonda arenge haone sawa nduba shaweka do shamba na msihe mtisihe ebana kuchukamba wala journalist kufanywa za rumesheni yao ha kuchukamba wala journalist kufanywa za rumesheni yao journalist odeda bakana namfanya madamano mtifanya au yo uona ekewa fanya madamanyo ya film kama jafanyiwa ya film ya oneso kwa wanduta wanwa soparena au wandu kwa jasi abungo do atata unikeo le sheni ya do ambeze ngosile emana kutorenga warongo hindu wafanya jizo emana kutorenga warongo hindu Bukarim ananga mtezao de nyino komori bana wananga mtezao de nyino komori bana Bukarim utika utambe bisida na rongo wala moto yafanya nayi ubaharumana do muso izo ndizo mtu ambiyo komori wallahi ngabo wandu wengi wamba ukana bani ngo joueur ya kishenzi Bukarim hataratibu kamjo tu kama nao zero kesendo na hii hizo pia waka uzamba hizo na atema jeshi kama na majeshi waka umona hoda ubini wamba waka chaparo ula waka chaparo koza kachaparo kajato pari jonesa mdukare mamfuri abunge kujazime video hiyo wakomori watola muhazin wakomori kwa tina maji wakomori kwa tina mwenjo wakomori kwa tina msomo kabati ndongo zilio yao waju hangu wanzoa dai alafu urengesheni yaho unikembwa ila Giovanna na usko jamani yeja yamba majaya na hanza wakaseze ngo zatu wodo pale na kanta nwambie ukana attention Bukarim attention utifanye rongo bika yao ngo jojitwa bangari tu waswila rumenti hatu hiyo arjo waswila rumenti hatu hiyo wanunga wandu uliliwa ngabo wandu walopirizo ke kamtsure ngamabo wa komori wa isangwa jipanga oya ukawasopareni wa daizi haki zao shango likomria rudia jambe kana hata ya jwambia mana watu bloquer nda wa izimahira Anto mimi sile na hamba na mwede mwone uonge ngeneze konti. Ujua ukawuka katufanya rogo za kimedia wu. Uongu fanyiliyo azali na fatu kampani. Aina kati ya rungu wangu tuamba azali fati huu, azali fati wajana mashiri kamano. Kutana kaba sheni yahu ide deha sheni ya kimafiti, ya kilaba. Sheni ilo amba ukana fati huu wajana mashiri kamano na rogo vano. Kujaelewa ukaba sheni yahu getu kwamba rogo za kilaba. Abasa. Engewe wengawe na kinungora mbuweze nungo. Weya josuita jambe kana eze hazifati uyalo nichobanu kutwenda nutama mashirika daina azalia ina ngoyo jani zobanu Bukarim eno amadi zoba zishi ya kutube zara kwamba kana ezinda zibizino za kana chao ezino egeni sheni ya wandole na kilwa josu wajobulia zino ngoshozo ngoza baba baba shirino esperanso holerile wishi resipara mwengeri uniha zetu zera entreprises zavavo kwa sibushile maraba muwe daula kulimera zala spovo watu wa Faransa ikamba war maskanape na walo maore ikamba jol swabubua wao wahimi wamba ari makomoria na rifanye maride wabushir shuke pareni rifanye movement harongo wazimu makamusha na musha muri pare hunu shuke pareni hamba zini za ukanga wa mashirika sina problemi choko yonsi arika sina problem azali arifingi hawema har mwensi respara mashirino respara nsoholerile respara mwengeri uniha zetu zera entreprises zavavo ingi vaforisi bushile maraba muwe daula kulimera zala sumani ikawamba lewo maswe kumuri yani ushino ya matrize hasa twana muwarina nzoni nengaja ambo mwanansi baibo karimo ekekuti mnafiki ekakuti haruma rogo za kishenzi ikawula zima video ila ubezara ka wizim parce que zengo za kamba haruma ko morduniani uzupia lango za kilaba za kishenzi za kana ngari ndoma iruri ili ngari ndo jao wodo amnika ebanu uli ba hamba mitsida ujodo rongo washo tonido ujodo rongo mimi ntsira ujodo rongo parce que sheni ya mndulo na yojo zingo zinukwedi komori nso lengi yo majinga abo monjinga bukari mwabilisi ha tigurongoza twambia ukana aina ndo mndako zamba mrwaga la kazi nizi jiri nyinyi na mbitse zilio basi shalelo izo ndizo yamba chana ngon zindizo yamba chana lelo mushi nengaja ambo mwanansi mtukasta afanya hazi ukatafanya zamana entreprise za bavo nuru lefatihu
wewe kula hima spashia ndio zozo entreprise za hijar mwensi Nur al-Fatihu kula wakata hima aslam mwenzi ndio zozo entreprise mvuna kama tukatafanyazi yani kuzishi ishia bilise hao akahule asaribia mtu anashika pareni nafanya umenyefu manifestation ule mwisho wao mwingiosha na umenyefu jeli mkufanya chongozanyu mzingi na moroni ta mpaka mwafanya umenyefu kama simba atomcheni tamanan mwatorata mngiana mbachini abo esheni yao bukari mwabilisi abo sheni yao ngefanya wazali hazi bala ile directement ndo isawa ile okaba bala wewe ngofanya wazali hazi unikawa naendea rongo iyo ndiyo emchwa yenda yambia ole yamba ukanaenda mbioke ya hunda azali abanga mtataudi ngoni mnike wandu wadofanya azali hazi na Fatihu Bukarim alifumja mdo abatizi ngaro atifungwa ati aretelo ati telefoni ti ulo mulo wanda mulo wanda attention ngamjo hunda ndo wa muweni mfe wa mboni za telefoni hizo wallahi bila yenye ngamtezao bande uliliwa shavido hamada ila hata wala tuambeze loko zilabo Karim ikabidi umbloki umbohe konti hiyo umwambie ukana nono tutati twa ma problem bala ngo ile zero la kahaba Karim ngo ile zero la mbala ngo yavunza zero la tutisifanya za riwani ilianti yatu bahina mkontini shati kanzani huonese ukana ti urongoza taratibu lelo juzi uono izo laenda hamba ukangabo mashirika yabo zenoko pia ntohole majina mwenje kizo kujazime video hiyo kujamambe kana bomze ziya baba nation yangu isende ndo ya mafitsi lelo to la jamba ukana manifestation na bongo ono namna Burkina Faso wali yongo no Senegali ezentizo pia wandwa isawa disola mhango wa nshiondo badisisi yodi avertissement na kahunika yuka utishio babo telefoni yo ulo wa hafanzi ani Bokarimu au to paramba to filme onde ulo wa hofu asibabu de zango baba kutuoneza ngo za ndo wako moribana moti isabili namnisami hibo mwana msho wangu mtukufu mbaba kafenoli Fatima Mzee nyoti pia mlo yabo tukufu kaposhi namnisami usko lelo metra la ilfaro ngo baba na wabasa akaupara wandu wasoparareni shanga mwambioni amwambioni bwa tukufu ezerogo wandu wasopareni maudu wanti wandu siasa ngamjwa bati wala pisa sheke wafanya ruza kwa wala pizongo jo la piziwa wandu siasa wale komora na mbwa sikari cha chuwa sacha uchao zinyire babiji mzi organize bo Mwinyi Baraka bo Hamidu Karihila bo Baruani bo Razida bo Abdu Swef nyide mwabidi mfanye jazinu msisondo mabarani kamja wasisa ngabo watoto wenji amumrasiro yene kanga watoto wenji wajipanga wajo usiha shanga mabioni watoto wangu wajo hufa she manifestation ngejo ufanyiwa manifu ngejo ufanyiwa maudu izo nizo natuni mabioni bahiga mabioni bo Mwinyi Baraka daono wananyo wa siasa bokiki bo mama dunyoti pia elarifutu nge ihwarongoa izo na hamba haishia ajwa haji declare ngamparawo yiho kamtwambia wandu aji discreet makana na mjuherenda unga siwa zima ridaizi hakisa chongo mimi tejua mitiro mimi amjo chashansi na bia mndu basi na nione kamina fura hanga miswiri au kale loti hadisi damina bwa la mndu wallahi billahi ti hadisi damina bwa la mndu hamba anruanu pia wae tuki wawa kwa unarashi au kemna haramu hapata wandu waibu hadeturize nti hamenye ya furi kamili bala Macron akambangu mbeho Macron akambangu mbeho yede yarengeze Afrika yarengeze basi hede hamtaru ma problem uranizo ya kanizo hede hati ya Macron ma problem uranizo ya kanizo bahinga mu mabioni
nyoti pianga mparao askari jaji jwa sangar johuji yabo amanzobo mwanashe wangu Ustadh Muhammad Baruf ngebidio emasihalele ya ngebidio uhe urongowe banga we coordinateur wa hi parti jwa bonze hamba huvotiwa o hamba kuja votiwa na wahe warongo shasi wa komori karsina haja mrajana mekana we ya voto kwa javoti wasinga ranzo mri arenge ntiri mwimidie riregeze ya hatu abisi wa ndungo urongo wabana haina mruna paro hawe yambe waso paren Abdallah kwa ondwa ho amba ondwa elewane ondwa tulwa milana tisati ba usoenti ngotodo amba de mfumtsanu bwa Abdallah agwa daono wa huruma ono wa hupu wao mfumtsanu kabati ndongo mfumtsanu yoti do le 31 yoti do le 30 et le 30 maudu mfumne le 29 maudu le 30 eka kuturu mizo wandu wapara wandu dungo wapara kana mjeri so parenya dera revendikezi ya kisatu daza utijo amba mercredi au amba mfumtsanu kartina ndo rizifanya wakomori wamba maudu mfumne ranti ba kartina ndo ramba karifanya mfumtsanu ramba de mfumne yodo le 30 yodo le 30 di yorahamba uka wanu wanzo wasi yoda ila le 7 ne le 9 majama ka uranganyizo ngo zatu tenda bahinga mwambi attention mnanti watu wo mtiti ekaga manzomba kia bo munyi baraka bo baruani bo razida bo abdu swef kama nzomba kia bata 2029 basi abo zisazi confirmer wa komori wa isawa jokana ekaka mtujo haina mriamba ngarisa opareni e wajua ya declare e wa IPDC ya declare e wa RDC ya declare e wa Orange ya declare haina mria jua ya rongo shamdasa ni mlobonte e nouveau démocrate e parti na ribarikishe nyoti pi asitire ri parawandu e banyinga mfikiro ngamtuko parawandu sikunda ubinyi abandu wanzo wasiye reclamer ngo e abandu amba ngarijitanganya uda sino wandu wanzo wasiye wadaizi yakiza za shikomoro e bana tanyi mlobonte kamtufanya declaration shadu to ja Facebook mo jamanzi ya majaba nuna masakala bana mana mtofanya za lazimu hiti alafunga mjoja mwabeka mlapiziu uka asikari jazijwa shangari joka asikari jazijwa kamjazijwa ndahu nizenda abone unafiki no una haramu kamjazijwa ndahu manto mdotese danyu no komori shabani zinurambi lwa tena sinongoza kale mwabili singa mndogozoni ukabanu nyenyi wanyu nyinyi banu rambi lwa ukabanu mniko amali ngabo walibwa ngabo walone mishahara hao abuga mnganye na haki wakomori wa mengo asopareni eni mrado wa njaziju wakomori wa sopareni maudu wakomori wa sopareni maudu shaka mwambi hiyo e kamdasa kamja sopareni wadubu wanro pareni rinengensi ya hatu kamjwambio wana haramu watu kwa usubitu watu wambi kwa mdaili ya oneke kamjafanya bwada ino wadu haringa bandu wa mungu chao mchibuliani banu na urongo wa banu ziparti za mafiti za hanyu isu bahinga mwambi wana haramu wao na wajipange banu wanlinde wana haramu wao na wajipange banu wanlinde kama udu kamjapara wanru pia rasoma pareni shanga mwabao izo kartu joya zorganizendo eizo mazorganizendo ya Sibiranzi 2016 atalelo eizo mazorganizendo hindi wabaruani yabo ele daba deli joka ulinda ukasa mbingo joka ula wabala ilo dele jishenzi daba li joka ufikirisa mbingo joka ufungulwa ni wandu bala emana nyi wandu mdugo urongo wa mtoto wabanu mwapara ina wandu yambana mjuheri soma bareni hintu chirongo za inarifa ishi inarifi yorongozo wa yo ushia kano jamani jaba kujorgo indini samba ziele chendo dingo si uju konsatro paro wandu waso mabareni para wambaji ni pare rija paro wandu haho wanzanu wa waso pareni gebani nyima fungi wanyida mabidi mtende bo mwenye baraka bo sampi bo mamatu nyida mabidi mtende wandu wa mdugeni kamjafanya nugo 2016 atala 2019 ata 2000
24 2024 atale yote nanga manzo mdase mdo abakarija jua okwa jarambi ya kwa jafanya chao. Wakati hiyo anuga mdindo maudu ichi. Wakati hiyo besenge jwela simuli aminukati na porto fumbu azali da inafati utena da nyide mjoka umfumbuani wanduwa mjuwe ni pia hizo na ambiloazo za halinyo ti pia. E sel bulo no ushensi no mna haramu mujue obanu da nyino wakumori na azali. Yodo wakati maudu bojioni bo mtana na mjipange mjemishe hizo matuparo ishia harumo wandu wanwe. Kekwa jadu heni mjafanya deklarasyon hauyambiyo wandu hahele do wajua wasi. Na munlide sho wakomori wajosi maudu o wakomori wajosi ekalelo ngamwambilo ya ukamtisihe gamda zao mwambilo ne le purunkulinu ya ukamtisihe aboko libo barua libo biji baraka ngamwishilia ole purunkulinu kakamtusiha oi oido ambo mtisihe abona mziye siasa dingosi babo kaidida oi kule wakati hima asla mwenze atazungwa entreprise uvune kama tukatafanya hazi yani i problemu nzo hatu vani nzuani yasa twani nabie ni wantu mduko utabanu nyadia tu maudu na mpare Abdalla agwa mwambie adaze yake ya makasuone feti inu shayati jabana habade mfumtano be mfumtano karja kazandongo hau kanga boda bate na la tuile wakana Facebook ila isa irende haya fatihu inde mana nzori sabotozo ngo zatu yabanga mumlido nibani kama mumlido nibani kama mtimizoni ni mwambie ni bale unsina rukozinjiza mwambiani ikatuno ukana wakomori wajoso pare ni maudu eudu ambaka tusiha haukajala wa iloji shenzi lifanyo hazida ena azali shansi ndo gozinu andu wa mamadu do abidiwa zitende o andu wa mwenye baraka do abidiwa zitende o andu wa barua ni etu do abidiwa zitende mdaza mlala msiu hanga mwanzo mwede mwalindo wa komori kwa wanua shenzi wa mlide na 2029 mja mdavoti wa mdunga nisena ata iho mguna nze kamjadisa mguna nze ata iho mfepia batinga mtuka kwa na muombende aba mwabanga nyina mvunga nyina akilinga nyina wandu mvoti wa kamja hunda kamtsudisa kamtuka udisa 2029 yoga mjone kanyima mabinda yoga mjone kanyima mabinda kamjone ho akamutsoto muwani mfeja muzawari jamze wangu Abdulmadi ja Asani Haruna ja Rashadi ja opia uyo ata yoga mjone muwani mfe na lebo mtsoro ngwa pasa mdo machoni kejus na mjone mndiyambi wandu wa hewa rongowe bamri barizi ba anu ilibo askarja kubali wanangu wa ndasi wala kwatinda si au bana echa hisa mapesa waradomori anu moja mweda mono ze cha hisa abasa kamturongo mwanisa kana nari dube maudu rendera raonese zake zatu halafu nyima fundi bati ono fundi ya jabana ka urongo akari negosi batike mnahara ma jabana jari tezi ngamina nimwambia oni kamjodo mba faringe na utungu batike mnahara mwana jari tezi ya ukarisari elewana au baka mnahara ya bai shofera au mna haramu ya bai commerçant jambe rielewa ne serikali wamba ngwa joji bweza ngo zatu bawo mshenti lopede mduji jabana jamba kana sari elewana wanga sinama ha randi 2016 atale lokati ngo zenda ao wakomori wanzo dube maudu yodo wakati wa joma bia kana rikubaliana ukanabo na soparene na rizie ba serikali ngwa jori nikaina ranzao ifo wa hisi ya ukana wakomori jao halafu mimi ngamwambia ni boso baho ni watukufu mlobano ni watukufu mlobano tiona na mdule ori hadisi wallahi tawallahi ranzibo tasinga bina furaha izandugu ya nabaso azalingu njomi chini yo toweze mali ya dotiro mafoto maudu na bato jiri mna ndogo mtiti mwanezi jo jiri kamsi moroni botasi haruma saa 6 kaza alia jo hunde la asiri maudu ekeka japashi izandiso ni mabia oni basi yabumisha wakamjashia kamsi botasi mabafu bokari hila bo haina mdu yabaye mdu wa siasa basinga mumu abioneze ndongo kawo trasi sizeri seteri witweri unda saa 6 bate kazali kana upashi yabo mtana yabo yenda zahe kana ukara isiranzi maudu ekaze ndongo maba mzifanya neze ndongo razifanya
tina umwambia ni mjuma yao inde mana na mtoso pare za dunga butiza hani sina ndio kana hamu na boga morogotera za furaha roi wandu walo ndani ile jeshi wandu walo bonze azalige jola zimu yendeza he maudu ya pashe maudu ya tawo na mabi Allahumma amina na mabi amina shanga mulido bana mwenye baraka posufu Mohamed bwana wan kabati mrugo komoro wambi abda kujamba do mfum tanu kwa bade mfum nedo wa komoro wa sopareni maudu leo mfum daru maudu mfum ne kabati mndundanyi mnu okada nyina ye manzani wanyu journalist wa hanyu prefere na Ethiopia mama mbio kana bomze ziya ba go to bade mfum tanu do no ndo abanga manzo ndo abala rikamba mfum tanu abala kabati mndo mwambio kana ziya ba ngo to rejeza ngo to amakade mfum tanu karsina ndo maudu mfumne abade njao mto yona la amugi abo mimi tina ushindo fanya ndongo kwa komori ngwanzo ndi wa hafe ama mjwa bangena mwede ma hafe she kwa komori ngwa jeshele yao usikwa maudu ngebidio ezi hakiza hao hodai eza dunga yabo ngamjo ushiyeza jiri rondani robonze ngasipre ekomoriri irenge maudu halafu sirikali wangami nyabana ngamumonoseni owabushi The Bluetooth device is ready to ele purukula kamba jao owabushi wa device dai is connected successfully. na mwishio na mmono wabushi wala mdungu madoa de ukawa pangwa hambuda warede hama Islamu nyinyi besede mdungo uva hamsindanu wa madzi shana na mmono wabushizo wafanyo kwa lelo ma politiki wa komori wadungo enda ritaji wanda onwecha ine kafe no ambasi sikarna kubalire bo Hazebu Ruhani Hamidu wanuo tipia walinda oido warongozo kana msihe mtisihe bahina na mmono wabushi bana na mmono wabushi izo wafanya lelo waisa waelewa ndiri salahi majeshi ya Komori wangaria e peuple engari tungo ubaki haruma mfumo kamili sodofu wandu anasho hatu wandu ataza hatu wandu wababa hatu wandu ananyasi wana tasisiro la wahazi ni ndo mijini kartunda maji kartunda mwenche hapo ngartambi hausonti ilinde namna ajeshi kamushalele jimbo amba na mwapare bahitsa zinu dezi na mwapare waje waone namna jeshi liko protege o wanansi tawala wadugu dao nao Gelazimio azali yeleza heba haonesa ukae kaji amangu bando aruma emergency ya mwana hajanja buharara nganya enti hato wandu muhazini ni wandu wazi haya maudu na mulinde ni wandu wa siasa bo mshangama bo Daudu Halifa bo Barwani bo Sufu Madibwana bo Metra Mahamudu bo Dr. Shakuru bo Dr. Karihila bo Bila Mbaye Nimlo Komori nyoti pia na Mamadu owandu wa hongo ambaoje ila rifuto langeda hubina rongo owandu wa hongo ambaoje Mamadu ya shira fando hongo ambaoje ya sana Amadu owandu wa hongo ambaoje enyoti pia kama ambaoje no usiku wa maudu kamturongo sikarusu jonde bya organize mdatenda tibaro mapieji yeka inu pieji dai binu inu pieji dai bimtuko na moti inu pieji dai binu halafu nyima fundi imafundi we mjomba udungo uyero mapesa ni Arabi Sauditi wajawanyi size mafundi no watiparo jwa barogo jilinde maudubo jioni joji shilie pia
we mjomba udungo unikori yaliwo niko wandu odaza walelende vuno waba na mdotu yeye alitawalia Lide maudu daone mafundi wao wajua kabati maji kabati mwenje wajua kwa owanani wanzu ya lemba hindungu firwa awani kwa mvinyo hano au bange waonawe ze juma za rendo abali na nyikumbi wandu wao pia ngwaziona kamtwamba ndongo wandu tola muhazini kabati maji kabati mwenje kabati ngozidio shaudas abongenye mafundi nyinyi na mdilinde kwezi na mdilinde Sina rukozinjiza umobiani. Katilo kana marhaba mejibu mitralarifu wapara waonesa ukana ine mduda wenge bidia sopareni. Aina mduda wenge bidia sopareni. Haina to amana wakungumani. Roalo ndani roalo bonse rambe ngasima solidarite ya hoandu wanzone de raja ite ya kisatu. Alafu majeshi ne prefe ne zadunga Ujomba ya fema udungu jofa aunga lida hiyo hakia hatu yoka ewandu wanu warenge ntia hatu karsina rihundao namjuhe mbaeze ntia namjuhe mabecha wakomori watibuje shahaina ujoka bahanu nato filme basi ezadunga yabo izotiza hanyu mwishi waka mjashia haina wandu na watoparan nyide matolo hasi nyide mloa wade nyide mkoza au nyide blogiza nyide mlo arumanyora nyide mtambi hao haina ndona jombe kana singa ndora dai Pacific ma garondora dai ze hakiza hatu akamja ruhusiwa endi ninjoka ruhusiwa mama aminane dini na ruhusiwa ne dina dai ze hakiza kabati usiku maruhusa wandu yabugela zimiyo riso pareni kondo wadunga na wenji wao na utujifilme waonese mbeheze video basi mzipiblie basi mwishia watu kuvoka mjashia izo ndizo natukanzani mwabieni ezadunga yabo izetiza hanyu garanzo maudu owandu wamba nyina ndabobo wakomori nywana fika maji gamchuko mparawa majilisi ni na rumweze shuhuri neze chuma na buma banga muyenga ao maudu ngelazimia ndo onekana wakomori ngwatambi hao babangu hapo ndo jiwa ndo na hamu yanza walisaidie shanda si doktori hambio wade hambia zana kuzonti pia no kutanza urengedala ule kutanza uvumu abizora mwanzo changamisi mimi fahari sina ushinda ekanywa komoringa manzo mfe waruma mfe watu ana mfe washenzi sina ushindo mziyani sha ngamjokoza shanti na ushindo mziyani abakati mjwa babwaza watoweze roho pia wangamize pia tifanyiza habari zangu da mino wa Arabu Riyadi sila sino wa Arabu Riyadi banu wa Emirati na Maroko na Arabia Saudite shanga bontizinji wikaya wale bela katwari na wao bwakomote ezenti za Afrika waili wao yakemshwede aliko ntini ya roti Afrika enda akarumilu hata woi haisa ile wakana bwana wira ilinge domana ikamtora kanga bonti boko kana uparjo zirum yabo timabiani ya ukana il suffit mtsonesa ukanga manzo msopareni mdai ezabaki abotiza hanyu jezi wojo jalia baingede mtana wa maudu azalia tawo bonti juu hasibabu yengu zijuo alafu batije fundi banu batije mrubana jarambia ukana rifanya mahadisi da sinezi wamba wajori bulia ze likodi wajori ba wandu wamba ri negosi kabati womshenzi pede bizida abali joka wamba lelo baada zilera zabaki de wamnegosia abongo negosia hasababu waregeleza ngosanyo ayo abongo negosia ne mtijo so pareni haina shofera haina commerçant haina dhamana bwa komora mrejezondo haina mtu ambaye dhamana hawiye sendika ujoja abantu hajamba ukana ziwa ripara rifanya mahadisi basi uwo mshenzi yapulwa nezi anzo yaje yaziye marshe hatu ni wandu mduo chabanu motamwa banga mnyabdalaga nga mumdaili yao kaka mtufanya ushenzi hamadai bahina mwambe kwa maudu mfumne derilone zirongo za hatu yatide mfumtanu maudu mfumne derilone zirongo za kutwambiwa wandu daza baramba do le 30 iyo maudu mfumne ambio wandu wajuhe wasihe rendera dai basi yone rongo uzisi atabange utade wewe twambiwa wandu kana boma mabo super madibwa mboha voter en 2016 ataleo depuis ujoka subitia one heni wandu kana mjer saidi eriso pareni anu kartu joine de saudon rozino wanu jau
eka mjasiha abona mwedemwa hafe babo basi kabati ujo jaru marugo za siasa tena mumwabioni amwabioni kakabati ujo njia siasa tena okay keri jabo modo anza mtezi sicho mpanezi twa ukarisara mboka kamtina wantu risara mboka kamtina wantu risara mboka ukanaizora ambilwa zoko ili ukanyenyi ngamlibawo ni azali rirambo ukakweli banu muhidi ndro alafu azali hambuliani dosi amba mna haramu nafanya betisi hapa ya jiaone shantuona mwanadamu udona akili ya jwanza ya unie komori haru randi 2016 mchobo havo tatalelo ando ajwa bengwa zwa separe ni mrado amba mintu jo uzende sondo tuju ando bicha uja na mparo ando ri hori siendera dai ko izo yabidi msifanyira nyika mtasifanya babu hawa ando ajiwana sijana mawatwani wa decide kwa sifanya karina uwavumbu karina umwambiani wala mratipare mrwa uzisa ya ukaneba nezo zino ujo kwa sifanya ando karina umwambiani ati wajuwe banu masihu ndo wamengwa wataya uwafanye jao ezenongo maudu ngabajo sawa ndo pareni ekewa haraya ezijo ujiri azalinge video ya trawe maudu yende zaida yene fami ya hahe na mtundo nyi umloha haya na mtundo mangaliki kabati jet privé ya nyi wandu mloha haya baraka nyi wandu mloha haya mjini na mangaliki kabati jet privé yabo ba ezenongo hama mkini wa ipareje yabo na mtunde haya na mtunde shindini nemijiyo wandu wanokodo anza watawa tishukuria zuki wangu metra la rifu ba izo ya ambilwa haparo wandu ya ukanga misoli ida mino wandu wanu tiangario wandu waparao maudu rijore nderada partiza majo shobasi na partiza conference na unu achai na mikateni mdwa kente unika ndongore ngaba horongo sho wakati wa action wala dungu aba mseda rumavoti emana mso paro wandu lelo kana kamtwa mini wandu rumavoti emana lelo mso Dubai direct ma paro wandu ko jamli paso zitwa abantu harumama hamtijimi nane usikubaja action msento mamdasi Mwenyezi Mungu kujo mbenwani mahama tafa'al bisirni na mtata yemfanya mnafiki hata Mwenyezi Mungu yetu mbenwani na mtata hata Mwenyezi Mungu yetu mbenwani abuge abo watukufu mlobanu manamsho hangu mtukufu Rabu Akasi manamsho hangu mtukufu Fatima Msa yoti pia munda na nabaya ezinu wadungu hamba mdrumshekare mdrumsheka fanya jao ola mpushe mbo udungu uweza udungu jao yo mdele anema yo watufumu mrengu anyoti pia mwede mfungwa kajaheza jimbo la uka ewe mdrumshe ya mbanga tu daula kingu choro mwaide ya fungwa ti huna ti opiriso ewe mdrumshe ngujo wa passport awanu wantiwa na wash wadungu mbakada mdrumshe jao amugia abo itondi zona kanzani mwambieni ya uka ezendogoge zendondro haina mduna paro ando hahe beka wa komori dizo msopare ni maudu botasi mzidro mfilme ezijo ujiri maudu ngabo jeshi jinji wadondasi gabo wandu wenji warendwa na ini asali o wauliliwa wairohe mtilale mdoamba chao wavuvuni henye wambeni mmone jo marendo kamna mtu udasere mnani wa mitami huli mmone za mwana hanyu waikoni mmone za mhundani mtidaze mdali mfikiro ndo ajiba woti do tofanya mahakama azaliba wole ya wapua mahakama gajo kaira nzima udu ekari waswili abonge majeshi mmone za jiri mmone majeshi mandwachi awongena mjuhe mwede mauo wandu maudu baga mjore jemjo mundo owazaza hanyu ndo asha hanyu udu awo wafu komori abasene ndo isangwa wasubuti azalanja harara washile banu majamfika wenda udaona maridi nambeze mwambia ndo atizopareni warengele purunkulino ni wandu waheze media komori duniani uzu komori actualité komori info tijize komori wenze Facebook zede pia anuri mkazani matwa ngari mmona oni anuri kaza matwa ngari mmona oni ele jeshi bo wa komori bo watate bo baba na mmone ele jeshi la bushini wandu ambao tima Islam wadunga na nwana nyao ele jeshi la ngare peuple lamba bomze tawaba kweli bango torenga opashia waoche banokeri jari la wahazini wanu rele kartunda mwenje kartunda maji sideri tabi hao ele jeshi libelange daino wanati ngwata hao la yatawende zahi baheola hajangwa zia promete ya ukabwa basa inu haina mjoka hanza minga mipreri mfanyilieni shawandu wa ilo ya ukana nono c'est trop tard abonge we mru wapula uje banu jodo amba ukaja ujao
c'est trop tard. C'est trop tard. Kabati za mahadisa basa maudu ngelazimio wakomori waone wakomori ulemengu waono wakomori ukana kwa tiradhi no washenzi warengensi ya hao matreka. Iyo de mbangu yaribakisha basi. Iyo de mbangu yaribakisha basi. Abonge abongara lindao list ya ho andru anzo wa pula wa rumilo. Nima journalisti mdaza ekeka mtubite zilio. Apo basi kari mwabili singebidi utahesama ezenogwe mshenzi wa journalisti wa communication ya hoila jaka uzambabanu ya kuandwa ti separeni. Sheni yo uhima ngawajirio ndongo wa filme. Wakomori wa sopareni wa filme. Wakomori kwa jasiha wa filme. Shaika doa mbana msopareni mtisi hiyo mtikiri jao. Izo dizo ramwambiani ekeka mjahona ramwambiani irenga bushimeji wangu valai wangu. Ukana banu ngovumbulwa mengoni mo wandu warumilwa oni azali. Ewa aretelo hamwe telefone ya ulwa ware mmacha wenda fungwa izo ambulance hatanga sina mahashiwi risari rambuwa wa ulwa no wakanza wa ulwa no wakanza wafungwa no wakanza wafanywa jau abonge izo ngo mroho ula zamba ikobidi urengesheni yaho wambe utahesama mwambie wasaya ukana eka kutujwa mfumne ne mfumtanu central maudaze ba wakomori mwazo sopareni mfumne maudu otasi la kanzari mwabieni apunge hapo ela arifudi ya rongo wa waechenge obonzi ngabo wandu wajua hunu ngabo wandu wa IPDC hunu ngabo wandu wa RDC hunu ngabo wandu wa Orange hunu ngabo wandu wa Naribarikishe ngabo wandu wa Faliki ya Masiwa ngabo wandu wa Ushe ngabo wandu wa Demokrati eze partizo pia haina ndodo wa babalangu wa onanrongoza hao sha ezari wa Sullivan kabati ujuho harongoa almuradi o wakomori ngwa jofu pare ni maudu kwa jofu pare ni maudu yabo yode fe hanyu nyimadoma na wasiasa mdo komoreke kam turongoa kam tuambia wandu hanyu arongoa abona mrilinde shabo efe yahe ndina hanyu wakomori waisawa dokana balamu kwa wahadaya abo ko mwiswanyu sauja abo ko kamna ufanya siasa tena afikira mtuka ujabo mjoma be na rifanye jao baminga mina wantu tumpanezi kangamineze mai wallahi ken mdo usubiti wambekana na rifanye rese voti la nyana mkana hajanansi ken mdo wambeka mtu vote awandu wabangu wasi hao kamtujua mawadunga ini mdo ambaye namjwerisi ya nendela dai shate babi inde bana azali ya yamba azali ya mdengeni gujo mdenganira nyuru atata nyuru andasha nyupia ya duara mipira hapo na nyimu kanti maona numa havotiza timizin tanu mauliliwa mafungiwa mama tola hazini hizo zonti pia alifika pati wa morongo leo mwisho kanga bandu amba na njweri so pare nirida iza sentikana hizo pia wamba mwanzo asihe mdo amba banu kartujo uzende sonde sikarjala hasija ucha kamtona kangi tuwana ndongo za kishanti sha kairizinu no ili mnyezi mgwa mbeni weni kairizinu mnyezi mgwa mbeni weni tirongo wajana metra la rifutuo hajua haonesa yokana sisi watu ngarangari yao o wakomori harumeze ngo kwa yao do wa decide wazifanye abonge yabo do siku rendezvous maudu watukufu wa manza watukufu wa fumbuli watukufu wa mbeni nyonti pia ekamfanya hizo na mwabiani ezendo engona hadi silelo no mahala na laya wallahi bilahi kami tranquille yabakidu wa komori shange jola zimwe kwa komori wa sopareni wallahi bilahi mtuamine kaza lingu jola la komori maudu ekale loti do mwiso ya jola la komori kebana ikaja pashi ya tawadi ngosi ya jola mbe yabo zilo ihoji wange usufai jihadi na mfanyizo mtoka hanti zabakiza huwa komori kabati bavula tuulwao abaina bavula ulili walelo wanrandora daize ya kiza tunema kamana hizo sha sabujua maudu de tuka kabane jua lidangu hauli pasu hauli sobarini au bano ile jua ngilo la ukana wajuhe wa mena mjuhe rifungue mbaba wala tijofa bala na mjuhe wanu waka hunujuzi waka paro wandu jao hadisi wala wa tuka yabo garjo wona maudu kama nukweli nga parti ambao jua haurambeke wanandu wanu pia zinufidia za hemeji ya hatu wakomori wa isawa wadiwaza zendizo la tukanzari mwabieni ezendo ngonge zenda onro haina mduna paro wandu haina mduna pare utsina uvu embironya haina politiki utsuona haya izo azadi ya rendao kairia febati jongo kona moya rende eja wa utija wa komori rijo ulahana bale ukabati zinjiza hamba ekatilo uka babo wandu walo pre robonze rondani wambe azali kairiwende za hudi ngosi bazeno go keziti njema ezano go keziti njema izo ndizo la kanzari mwabieni
abugabo ram nashioni ram limaji ram baba ram zadze radhamana ngamparo hawinjo kwa maudu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa nafwa minkum. Haina mduna kia rumuze telefoni za upara rionendo. Haina mduna pare ni mdundae marhaba menji. Na msaize drapo na msibali yonyoti pia wa Komori. Na mjovi yeshi ya rumara hai kama udu mwone sa mtishirie madomana. Emiyaji hangu da mino wandu maudu. Wandu wa sirikani wa Komori emiyaji hangu da mina o maudu. Ndumshewa tuania jikome umaruhe. Ni wandu masolo aeroporo nga mlido wa maudu. Maisha yakayebora. Nashioni doelewa hatungawe tamaya. Wedu mingi ujuzi kuritoa ujingani. Komori ya maudu tuha pamoja nawe. We mwenye darubini na fikira zako wakati kutoka mafaka nasi. Namsaheveri pia ngarida hiyo siaki sahatu. Garendo raja imagina mwenjo yo karituli ndari nikiwa autorisation. Haina mpuna badia ina loni show maudu. Meje shujoro hamba ngujoe afanye baya. Ba ngujore jenda unewa hehafu. Wa Komori. Inna mawaidukum as-subh miajatu maudu. Nambe director yo waione pia. Haina mbia mbio wandu wa he. Ukala ambio wandu wa siye. Haina mbu. Darubini na fikira zako wakati kutoka mafaka nasi. Nambaleze drapo ya ukana, nous avons le droit. Owanzo warisaidi ewa banambeze mpanye jabushini haraka. Nampiblie video haina mdu haina bahanu na mwiwabehe pia waishie. Namnangalize majournalisti watukanza wateziberu ya mnabie pia. Nijue namna rijofanya. Haina mduna paro mjini hao, haina mduna pare parti yahe, haina mduna pare muvuma yahe. Ni madomana haruma mahamina ne matoka juma uteta banu. Lelo na mtu mrongo weka kweli.
ngabo mrulo komo ritso yani paraba no watukufu une seconde naangalie nishe hizo yanzu yanambie ekanga bo ndongo za muhimu za ukazamba ni na muhime baijokiria nike nouvelle bani mnike ni watukufu sha eni mruna pare ya be na mjuhe msi banga bo hizo jojo mwambiani ngabo hizo jojo mwambiani mwananya sifundi watu mtukufu bajrahili Nyezi Mungu na mlibendro shujaa wa twania ulo harumeshe siwa shitukufu shalari nyotso inga mushiyao The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Wanazioni walo harumeze college walo harumeze university lazima wandu wasihe haruma mji wa Moroni. Izinzia ngizo ne harumenzi ando lisea ule ikoni mula usiha na waje wangu wale waje enzia mission katoliki wajula mavinguni wajula mkazi na hula wale hula wasihe walo itandaya wavire wajuhe wadungane wasihe walo salimani kule wadungane lazima wasihe ile jeshi gaduke na lefungedo dirensindo tutuze wakale jeshi salilemewa hakika tutuze wakale jeshi salilemewa ngamkazo mnano kutani mabieni watukufu ele jeshi wa parondo wa minatanganyeri jisove banga si en danger banu amba na wina tola waendeza wenji wa na tuendaza mana lo en danger dizo zijiri yo man abona tola waendeza he basi karna uka en danger endelea fundi watu mtukufu wajiri 2024 mono serikali tawa wanwaka warambiyo kasi dabu wajamuru ya jashubuti ya hima ya utaka jaruma wangu wala wakomoro emana 2024 he manifestation ila ya tukiri kama bioni wakomoro watola fedha inchi iniki wafakiro mbadabi fakriende ha distribuer haruma miraya uma jeunesse hende ha distribuer ma jeunesse le mouvement il est là quand tu vas kofia namvae sous-vêtements nambale maji namba sabuni chez les boudou haya na bakemba mkate ya hula na mbakemba hindu ya hula namne kaona titana lié do changer ils ont dit c'est Azali oui parce que Azali hastimi kana ulawa e kama linge juheda e kama najamu juheda e kaye ntingu jutamro no ya tilawe pouvoir. Le juge d'instruction a décidé en placer Madadepo avec la chambre robe abuyabo izo ndizora kanzari mwambieni narike harumweze dunwa bo atukufu bele jeshi liparo abantu ngarifanya wao general sifajihadi ngochika ubale jeshi la saidia takfini ngochika ubale jeshi la saidia sifajihadi zangu ya mwamba angwacho kanda ndo wabirilie lukumani mauli ya jao ya fiarengezi le jeshi ngwa onda si wenchi ile jeshi ngwa onda si shabu ngaba mchujo uzamba tuomba ule yakambia fahari na cha uchawo komodi na mnielewe ya baki garjo na kabanu kweli azalaka na kibaka na maviri au banu wanu kweli wa wanao wasikinao e peuple e malideri wanu abao malideri politiki yodo wakati rijo na mbua ezili amimeri shile mwana nyasi wola ya ndari parabano rijue izo ya kanzara mbie e kakati na rimlaheni aina mdia renge telefoni ya paro hao ya mbege jo urisa nyimi jima ulili wa watu maji watu mwenji abo basi banenge alo bomzeje ban anunga mi en direct ban
Abondi zo mdeside usukwa maudu hao utukufu. Marhaba meji. Pano owanungwa hushili yao. Ngabo wanruwe nji, watuanza wajivenuwe, wamwambieni, ezijo kanza zifanyishihe, eka watonde hando pareni. The Bluetooth device is ready to pair. Abongwe shio hao. The Bluetooth device is connected successfully. Ngwe shio bomze. Alo. 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 Ngwe ni shio. Alo. Alo. Ngwe hao. Ngabo ndongozi nchi zilo muoni mhimu wa Komori waonese basi ra hunumanga releje shi Komori ra wanruwe nji karoba Mwenyezi Mungu ekazalika japashi ya lelo holi hode ziliyo ya rohema uli atawendeza nyinyi mengoni ja emana nyasi desire na wawoti pia mdungo ukabanu ruhadisi Ganyi tayari usukwa maudu izo madohamba mzitimi zinyi mashababi mashuja ama watwania mratangale mru mduna tofanye zadunga izo za hatusi isi dasina nyi mdwa ukanga rundo mairuri ili ngarundo maji ngarundo mwenje shari jitole ya ritanga nyeso ntipia emana nyo desire nga mumtanganyo nawe bange banu ili ritanga nyeso sonti Alo. Naam. Ahole swala wa Komori wa ushili yao. Ema udunga nyipre watukufu msoparene au kamtipre. Zaile ukabati ujua we mru indi. Shanga mtuonesa. Ndizo nganyita yari. Entia hatu ranzilo usiku wa maudu. Holiho de majosho. Wandua haraya. Ele jeshi li haraya. Wandua nchi. Waisa wambia ukana nono sava panga. Wandua kele jeshi longeli manao. Na ndogozi nchi. Waile watuki wa waisa walembele zeroho asibabu fatihu. Ya baki do kana wanato fanye geste roan walo ndani rele jeshi roa uliliwa roa fungiwa rasirilo bonze rideside rifikiri ya ukamaudu bi idhnillahi emwenza shonga uo nge lazimiyo yendeza he na mtoleziste bo asubuhi uhundra saane saatanu ikaulazimu ensi haturire kipere abanga mushiliyo enganyi pre au kamtipre watukufu tafadhali manama mtukufu Mimi lukaya entilia hat tibia tusons barakallahu fik shukran ya tuazistelwani fulani akenyo emana rambansi dabo balo maranya balo anadamu emana rambansi balo mazamana balo maranya emana rambansi na wensili ni tusons hili zitohenda lazima ekanga si harma demokrasi wangu wa declare hili zitohenda hakika zele hongo awe kaka zituenda walejeze mbajine ya rengere ne ya rundu ikari parwa jama kawaida kuparwa sito jimuda au place de l'indépendance yida no wari parao mwende wari tra kamina toromu e wari parao wari para risihe au place de l'indépendance ikar to waona ikar to waona petit siri parwa rende abo singar dunka au présent au place de l'indépendance izabakizwe ambapo tena ndogoka yabo amhujibu ni hambie ya ukana o amparani ngwajoka yabo yangweshio amshio njambe ya upara mrukadha sha walanja tujaban nizambe yabasa eno bi umparoni jau shanga mwambie kana o amparani ngwajoka yabo ekanga bo androji ikayao wazoya haina mahamitan azali na fatihu wende wadua ni karali kume no wapashia no wafunga no wa torture izo hao kwa nahuja ngweshio sha eni mndu wanto maji wanto mwenje wanto msomo wanto unono wanto mahakama yauliliwa yafungiwa utabiho bahi ngujohenda kanamba ewe yani parali au Hamadi au Husaini ngamwedo maudu nabega mtabiho kami mwade ntina lapitali ntina maji ntina mwenje ntina msomo eko andu ambangwa ndo amdailien
ngwalo ada zata 2029 wa jombe tasi sikarjala hakartio Jose Ndesondo abo maudu ongo wajidzi hao haukaza lienda zahe ngwajo mdunga wende zahe au wafepirizwa ukawa upia wakayabo wali wanu wasomesi wanenti ilodele jawabu ni hulikao shantilo jawana bikana umparoni Ahmed Saidi waje waju hapa sawa ndio amengwa ndio mtahe rifanye zenongo za ukana owanungu waju huja wadai yabaki wantu ende nende utanzana tende shanga amini ya ukana kamwende mruha filme haonesa ukata sibana owangu hahula owangu hahunu izoza hao biidhnillahi alkarim maudu hojioni ngarijo uzina hau owanru ambangu afanyo siasa wakumuri wa upia walisiwa nentiyo wanosiwa wakanaze hazi azalia wabo haze voti ya wawaya wafunga kuishilio yatomo hazini yatowana hao muhazini wato ujwa ubuje kama uduko ajabuje ranzilelo haina mru ya juhabanu ya fanya 2 minutes au yambiwa ndo hayukana mjue mwambe na mjue wafanyizi apeli shado tole jamano jawra mbiyo ulabane ndeni apo wajitihina mu ranzima udeze baruani neze munyi baraka na wadu ngamba wode ulona wandu mtokana wandu muulili wa mfungiwa mdaraulwa mtorturelwa mwana hanywa tola muhazini kamtina maji kamtina manje mdu amanga mfanyo siasa nyonti pi apo wakati hiyo izora kahambilwa aburi sarizi kubali kana wanu pia wanua shenti warengwani yazali hawa wanua siasa wa wanawe za lazima wala duko aba mtuaminiwa wala ngamaminiwa mtuaminiwa wala ngamaminiwa wala katindasi jau na warotu he warongo we bana abasa wambe ngari jo kabazima nondo jo daima ude kekarja waona abona wanlinde bo jioni babo waisa waramulwa pia odezi ngamuwenje zobanu ujeleze shanga nzoke makini uftambe ukana ola bango tukahuja ukana kahuja juha wende dawana wandu haho ujokanza yaje bwedezire ngujohuja utojoka hanza mrensi juhawende bwedezire ujokanza yaje ngujohuja utojoka hanza natije sha juhawende izo ndizo nakanza ruhambie manama desire huwa swili hotengweni abutika kanza ruhambie uka emiadi ya tuisai kurubi ya jena mnazambo harume Qur'ani inna maw'idukum as-subh alaysa as-subhu biqarib ngabo ndo atuamba mimi njasijua minga mchuo mimi ntu Jose Ndesondo shahaina mndu watania yeda haruma voti utona maji utina mwenje utina msomo utina unono suwangu fanye jametra larifu suwangu fanye jafundi bajrahil ya bongu tuamba ukana na mjuhebo wa Komori ba elejeshi litondoha ziangamia wa mtuje wale mwana fatihu efamingi yombade wabaki hapo kwa tujongwa oje o wakadaona weze mvupi eze shabuhani eze umarumgomre eze shaihani wandu pia haina ndu wanzo wavaje eze ngoni mwambia onizinu pia wanudo walo daonao wanudo wakadaona waroha yabwe kanyi kama nzao ranzilo siku maudu azalia tikera isiwa hentiyo na mtoso pareni ezabaki hapo walobo nzeno walo dani ngwa jojo kipe basi dele swala ekenga ona endelea mdasambe banyo Jose Ndesondo kabatu jorongwa ruma telefoni changa manzo ke makini bese na mnibe dakika nzima ni bibeshele marabe mwana shwangu bienvenue wahe LBTTV bawe de mdu na tuparo na banu ya devie banu shaye to hamba ukana ti jaw eze sheni no babuza wanu wajuha wanika wali ma journalisti audio yahe mfumne ngwa tuma badi mfumtsana ola manga wasaya akabana ukamanifu hoho warengeze watataya wanika wandu makopa ya hao wendo wado ranganyeze ngo zahatu sha erandevu yatu da sina wa maudu wallahi tawallahi wabillahi ekana tu hadisi da mina bwabwa la mru wamba yusufi mtone samba ukana kamtira tine zijiriyo ezabaki abutiza hanyo wallahi tawallahi wabillahi uskwalelo yabo sina uoda na juhe ni zungwera nzibota wallahi njala ba nzibota sina boga na botika njakana nafasi hata mtuanza jao asibabu dese abungia bona mkeradi bodezire mtulilie hau aina mru nafanye izo mnyezi mbu ya jo karadenizo ya jo amini indensi ya tu sontipia eka Buruhani Hamidu eka Abdu Soefu eka Kiki eka Munyi Baraka eka Mama Adu eka Hamidu Karihila waona ukangwa rao je ya kishenzi daona azali izo za hao sha eka wewe ngoji amini ukana
Njawa mndu ngamanzweni kena maji tende tifu ya wapo tifu shahidi tifu haki yangu hau na ntuhenda bai joki rwandu wanweze ngo warenda mkini wa trawende zao hauka kwa na upula wa jwa bengo wa wandu tena ekosfa jadi atwa mzinga ngujo wa takufini na lukumane kala lukumana atwa mzinga ngujo angamiza usfa jadi na ndobi hauka wana ba kwa tuwa na nasi ongwa joji bana o hasiba budezili yo eza sari mwabiari sakarana mwambiani wanwandu wa romu wonido warambi yao hateleje shiwilo kojo ambao walobonze waisa watukiwa nezenti waona kwa mweza shunga wei hata wata hasarani ngamu ushilio manama Desire baada ya demana nyasi ya tende ya rongo wa wazalendo watukufu wa Komoro rahma na amani hujuyanyu tusana salamu duhamba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kwisi manama fardini ngar shukuri yao ezi juhudi kao ngarombu Mwenyezi Mungu riwonendo hizi baraka za Mungu na mtume ngamuamini ya ukana yemakso ikao ya mwanamko mwori nge vanu ngukozo mdama minji ya ukana sizone sana nondo ya ukana linuduni ya ikao ngaribirao ima sherewe shoshiumbwa shijeshi yenshi eki ya siya heurewe wae lidaba libewa duniani lijeli yenshi hoki ya siya hulaba wae Mwenyezi Mungu arudabe hane mwenzankili shezo pia ndo kama Mwenyezi Mungu hafanya ina mna ya ukana wanadamu Mwenyezi Mungu apanga izumbi zae ya ukanga wandu wajuka utawalia harumansi ima huu tujari hundu ukana ensi hatu kasi haruma hatu arenziro uka ensi hatu irengwa ni wanadamu ikaukwa sufikirlia wanansi ni masikitifu maziro wansi wanadamu waelewawe fasiri ya dunia ukanalelo inu mruja zali mruja belu mruja msedi mruja fakridi mradabi mruja sufe jihadi na watoka nsi wafikiri ya ukaya baba nengeti kati jairewe ebe daula ya joka banwe basi joka anga mieshina mnaje basi joka sundumbendu ngamlo ngeti kati jamjifumo basi joka na mnaje ngeti kati jadaba basi joka na mnaje hizo ndo mwanadamu ya ngwa duniani ya kufikiria ukana alhamdulillah mshukuru Mungu be ezungo zangu zinyongoha inge wozitsoja wala ngeti kajola sijoenshina mnaje shawa jau habu ya kakar sina madhuamana shanga sina madhualimu yonge ngar aminia ukanabo nswanza nikemle usikuwa maudu riparwa no usikuwa maudu enamna riparwa haina mwanamko mori ukozo hakika haruma ensidahe marhaba nasi ngari ombao Mwenyezi Mungu haina mwanamko mori ramuhura mtiti mruya tsike muhara ukanabanu karjapanga rendera amenye ritsonisho karjapanga rendera uya ukasitsima favalu sitsima kriminali shara mbanga rendao rendera shemeze le danzila mtu wa Mungu yabonga muamini ukananga mbeweri sala yinu hena mwanamko mori yatsione jeshi o place independence wono jeshi bo warijali hambange muhara ho kakendo mbabanu ikaundo rambiwa bale jeshi hilo lotsoka moroni le jeshi ngalele wao ya ukaya sisi karitsurwa kwa nori wona wari ribale mibaya rendera use finance kwa nori wona ribale marto rendera use e place independence sha haina mrungu jojibalia waende ya shemeze le danzila mtu mwamwe bonge mrwasi wone mwana wa jeshi mru hambangu jitoharuma harara ya ukamrungu tawende zae ukaya vanu izo nanzona mbi mashababi sikitifu ya ukana amini ya ukana mtume sallallahu alaihi wasallama awenesa ukana banungi bidiyo mru ya feheshe jihadi shahi haki hae ukaya haonesa nono ya ukanange bidiyo wane hezemvu Mwenyezi Mungu ya juhuni kazo wane kakutushundo wana hezemvu uruduwane hanywa na hadi oblime na nduzamba shaharudi haonesukana alama ya ufenya dikaubakishoda honi umongo kozao ngwaje lara karisi mafenya yabo ngar aminokana yo maudu ngarombu Mwenyezi Mungu hamtiti hamu arende rashemeze le danzila mtu wa Mungu na utaha imaranya wasidekuraje banga bombabiza zinyama nyambabiza washenzi waheyao banu arumaze rezo zinu ambauka iranya helewa kana ukayabo iranya kajelewa haukera nyangu kozo janga bomba bisa wamezi wameyao
wanzo waramene maranya wakozao bar aminokera yakaja ko akajalemewa iranyangu kozo haukaya ekaira yaulomezi wungu jojua yambe heni ya joka hanza yambe ya dekruaje wala wandu kaudu watsoa mezi yabongengara parao emashababi usikuwa maudu reseo pareni karjambare ndora temro shangare ndao rende rashemeze le danzila mtuma Mungu rambe ukaya imbaye zinu na ilawe ba wanadamu wanu kwati mwafaka nensi hatu haukali nuti shamba la msuje linuti shamba la hambu. Marhaba. Aminukana yudi fikira ya hangu wakumuri kwa hudunga wangu wajibiwa halisi ezongo zamba wangu wanama endelea aminukana manama fardini yudi fikira ya hangu wakana misha babi miraiya indensi ya hangu msuhunda maji msuhunda mwenje msuhunda mbendwa na hala sina unono sina msomo ya bunga aminukana ikaufa uja ukanamoko na mradi ni ya hafa ikaruola ebonge ngar amino kandensi ya hatu haukaya ngar aminio ukana sisi wanurulona nationalite mbili shanga sina nationalite comorien ebonge ngar aminio ukana haushukuria wananyasi wa Ulaya hanyonsi pia ngar amino kana zenia ngizo bazima zifikira ngizo bazima zidamu ngizo bazima nandu juhari wanilie ensi ya hatu aukensi ya hatu usitea shawangu shindensi ya hatu haina mndu na tsoyeshi kiasi ya mwanadamu luharumansi ya ensha ukana karna ujua waki mazwalimu wajuhe waki haruma misafara ya urenga jet privé itaukar sujwa marunda ndabi wa yabala uja komori ni mwana mkomori ya juhebo tasi ya jeundo kana hata mbabawa ya ola ya ralma jana maili katsushinde hundra ya hala hata hundra mbamaji elelo yinu mimi mndu memba juu ya mitsame oli mwele juu awelelo kanja hundra maji moroni na ela amjena na jipulo mbani na mbamwelo na ele nendina arengwa ni bahari ala kule ali zongari wanoni zo izongari wanoni zo inde mano kana ngari parao mashababi maudu au place independence ili rende rashemeze le danzela mtume wa Mungu arambe ukana karja kubalensi hatu irengwa ni mazwalimu karja kubalensi hatu irengwa ni mafavu paru karja kubalensi hatu irengwa ni wezi sonsi pia si wana wakomori na wajue taratibu ya kushira waihuni ndazi ikakwa turira ndazi na wase wansi wende zao reunde walezi na wabelizi haukawa nsi walezi wansi wabelizi ya wange ngarza ho walezi na wabelizi ili wajiwaribelile nsi hatu ili reunda ni na amani na usalama inshallah. Marhaba menchi mwanama mtukufu Desire zenokuwa zamba wakomori wa hushukuri yangu wajibi wao nguangaleze komanteri mwanama mtukufu Aburashkati engwa wenambabia hongeza holizo shuja wa hatu watwani ya Desire zonesa enjeza kenga nambabi mtukufu izo najonjeza au izo najozamba zuki wangu hazi tekelezao naam ta izo njuka habada zinu dokaya haini wakati riparao ngari tuka present au ngasi present nanga mto miadiban ya ukaya usiku wa maudu minde ujoka wa mando mupila de l'independance amjosi haba severe likentili lini wajoka huja biizi lillahi karim. Bravo kosira la hemse ya wo Aburashkati ola yaka mnaijana shuja ya la rumo mji mtukufu wa Mohoro gonesu ya ukamimi nga mjohenda nede na dai eze haki za mkomori bami mkomori na utowa waswi ya banu na utowa waswi ya mwana mafardini alo abishio warwa ishia wa komori pia ngwa ushili ya ngamto waswi ya banu banga muamini okana haina wakati ulona jirani ulona njema za muhundra aumbi za muhundra mruka dozi zimbiza lelo yinu ngar amini okana wapanga zendongo zinu wawana wakomori marhaba lelo yinu kone wananya sima opoza batike mru jwambo kana zendongo zinu kajambilo azo bamdu trozirengo bami yazirenge ya ukana ngwesara kubaliano kana linuda nzire ndura shemeze yensi hatu mbabanu kaundo ya waswili ngamombo Mwenyezi Mungu maopoza batike janibu ya opoza ina wandona waparondo hao
wasiteka hariba usido walitendea bravo zero ikaundu ya rirema bravo hatu ndo tokanya eke parti inusido watenda zendongo zinu yawe parti wana nyao kwa wadungu dingoni wangenga rombo mungu rangu maudwe parti jua ne juse wana nyao basa mbide uloshiva nukozo parti jua ne juse wana hao wana wahe parti jua basa la mide ukozo wananyasi wahe parti jua na wajuse bei mwananyasi boboshade ulo prison tutwangenda huvi wananyasi wahe parti jua na wajuse mamili wana waha wahe parti jua baada aminokane za undaba pale zila sitabia yabonge na homba Mwenyezi Mungu mwenye baraka ujuso hao Yusufu Muhammad bwana ujuso hao Metra Mahmud ujuso hao bravo na Mungu ya paroa hae Retirensi ya ukanale lo inu rendere jihundu wandu sita o place independance na rezirengo vanu raziria haukari aminukana lidanzi la shemesi ziwa lidanzi la ukana ngariko zao nensi ya hatu na uhunua embaezi inwebonge lelo inu bahati nku ikao irijilia ya weze parti politiki za nyunga mparoni arawe burazida bukiki mwenye baraka Yusufu Muhammad bwana Metra Mahmudu Bukari Hila na mjuse haina wandu wa juse parti yao bika kamjuse kagamjuse parti ya anyu usiku wa maudu kar aminokana witwa mange ndo ya ritsinzie na singar aminokana imbana ngarjo endelea shangari umba Mwenyezi Mungu kaze parti politiki zanyu zonsi pia maudu msitie kahari banyi side mwatendea haina jotendea njema zijuri wasulisha na rikaodi ngoni mwizo ya mungi ya aminokana yodi risala na kaibeshe ma opposition pia ya ukana umba Mwenyezi Mungu ya ukana usiku wa maudu ziduskuru mbali na mbali zijoka ukayabo rihundena mna vatsinjie duskuru za urema opposition ba kartwenda rendera wane na opposition ngarendora shemeze na wandu warengansi usiku opposition ngasile bila rijoka warongoza mwana mafardin mwana Desire na burashkatinga mumshukuri yoni kabisa na be usiku wa lelo uksim billahi tifurahi kabisa eze intervention mazone sanywa ilibanu yabonga mkazo izo hamba yabo mihambilo ngwaminiwo la miwamino wandu pia shama udu denjoka ujua uwe yabidiri mwamini ni uwe ratubidi hau kama udu ngarifanyo exame na banu njajo jua ujua mdu raha wakati wa ukani mtunde nejaona yabwe mdu ujoka mbango rumavoti nabo maudu wa komori kwanzo ada ilwa ya jame kwanzo ya sovu wa komori abo maudu enutsojo henda maudu abo uo d'office haisange mndu kayao ngari mklase harumo wandu watsonda asi shawaru yawa azalia waru miloni yaza apata bengera rumavoti habo hakana uparojo subuti utsojo jwa maudu ya dai abuga mushukuriyo ezabilini hwangari yetsena na meukana zindongo boko o madwama na wasiasa opia ina nduda bidiki wazifanya abo ni utsojo kaede ya zikaza yetside ya zipanga yabwe mruo ngebidiwe yende yajuokana izo yabidi afanye ngezifanywa oni mrwaji yabo mndu zirenga wambe marhaba menje bawo ni yabidi nizifanye shabo basa unisaidia ezararu emaneza ngo za tuzadolawa dabo wandonje ndo mangu afanya watsuko ufanya hapo nge abasa inusi wa komori zihundu wanazijana wenji ngwazifanya o yabwe miadi hatu dasino ndo siasa wanubwe Desire maudu ebada maudu ezalazimu hindi ngabo wajeni rahadisi ngabo majeshi rahadisi ngabo madhama na rahadisi ezabaki hapo na rishelewa na muwanono na mlale na kabula mre bismillah mrugo jojo ulala ihoboko ikadolala ngabo kote zinji za usa moroni ekenga mwanzo mziidwa ngabo kote zinji ngabo wangu hambashile ngabo wangu wavuvu ula ngabo wangu waiponi maduzini ngabo wangu hamde ngabo wangu mkazi ngabo wangu okule ngabo wangu itsandraya ngabo wangu pia ubarini yo pia abo yabo ngamu mshukurioni izi intervention mazire ngabanu zinifurahisha kabisa njaisa twamaya banga mmonao mrungu anzu yende mabunjilo na gauche na droite katswa yalamba hindu nabo tsukaimba hindu keiti shainu ritsoro shensi hatu bangari tambi hao mwana nyo Desire afo barina mwana nyo Desire are matero mwana nyo Desire la wenda ono mpira ulo mwana nyo wabirashikata mwana nyo jawe mwana nyo aina sikurutso jwara mba mulo wa mfungwa mdaju hao no watatsahe warende hawa mezi wa babahe warende hawa mezi ro wadungo ba huwa mndo ina usiku na wandu wakugwa tushinda ngwa ona swafurwa
ezi swala zimenyewa haina ya pamba hindu kasujwa hulu shaifu habari aje habari ange mmade mwana haza ya irewe mtimange mmade mwana wazaliwo yambade doktora umangalioni idarusitso la jango ndio watowe fatihungu ndio ya wembebe ha herenge lukumani ngwa mungu ndio afanye jabira matiraore takfini ngwa ndio ya angamiza usfa jihadi bangu ya degaje haraka ba ukatusa uhisa usfa jihadi ngwa ndio ya dibeze no ya hamba bantu kabati jeshi lichoka ulitabisha mautu ngwa forilo na mkebati marisove ntibanga si andanje wajuao bahingo jamba kairiri ke andanje shada ubosfa jihadi njoka uhimilia zanongo warenda niswana baba yenda amido husaidio ide bana ko banu eshaula shifu ya bakido wa komoringa modomo hali au kamtsera mahali so ndizo rakanzara mabieni abonge mumshukurioni nenu na pare mtundaye haina walo hunu faransa emasi walelo haina ujoona afish ujoona rogo na mtie pia mbeze mndu ya birenzia zinroachi au mndu ya sila lehi wadungo udala ishele ba bane mndu lo shudwa wo desire ya tijo film au mndu kada haina mndu na change ubahanu nezero zae Nyezi Mungu jonikeza khere kamwa benze ike undo mwiso wa azali ukurubi ya rirengensi ya hatu banga ushio leta mbilo kari wanu haba emergency mwana hajati ya emergency bohari iranganya wando hazi wa aeroporo ngari mlinda oni nyima zofera nyima komersa nyima twabibu nyima fundi ngene ma journalisti nyima journalisti wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wal afwa minkum narike harumazi